Jangan stres dulu. Saya sendiri tuan-puan bila saya tengok balik dalam akaun saya memang tak sangka tuan-puan. Tak ku sangka, tak ku duga. Tak sangka tuan-puan. Rupanya banyak yang saya dah kumpul dalam akaun saya. Sebab target saya tahun ni, saya nak ada 100 gram tuan-puan. Target. Okay. Jadi saya kumpul. Saya tengok dalam akaun saya dah hampir 50 gram tanpa sedar. Itu pun tuan-puan, setiap kali saya menabung 1 gram tuan-puan. Ada kala saya ada bajet lebih RM100, saya menabung 100. Ada lebih 200, saya menabung 200. Ada lebih 300, saya menabung 300. Harga emas naik ke turun ke, saya ada duit lebih, saya ada bajet, saya menabung. Sebab saya tak tengok harga pun tuan-puan kalau menabung. Jadi bila saya menabung, saya tengok banyak juga gram yang aku dah kumpul tanpa sedar tuan-puan. Tanpa sedar. Dalam akaun saya sendiri dah ada hampir 50 gram tuan-puan tanpa sedar. Itu menabung 100, 200. Bayangkan kalau orang yang menabung, sekali menabung 1,000, sekali menabung 1 gram. Nampak tak? Jadi tuan-puan, memang kita tak sangka. Tambah pula kita ni menabung ikut suka hati, ada duit beli. Jadi kita tak perasan dan kita tak rasa tertekan. Itu kita kata tadi tuan-puan. Tuan-puan duduk dulu, dengar dulu. Kita tak menekan-nekan. Kalau tuan-puan rasa, aku kena mulakan simpanan emas. Jadi tuan-puan tahu nak buat apa. Menabung tanpa stres. Jadi bila saya menabung ada duit saya beli tuan-puan. Tanpa komitmen, time ada bajet saya beli. Saya tengok duit tu tak nak guna je, saya menabung. Tanpa sedar tuan-puan. Banyak juga yang kita dah berjaya simpan. Sebab tu saya kata tuan-puan, bukan kita tak boleh menyimpan, tapi kita tak jumpa cara yang berkesan. Jadi sebab tu Public Gold, dia wujudkan platform akaun emas Gap ni membolehkan kita menabung dalam akaun kita serendah RM100. Bermaksud kita ada pilihan. Kita boleh menabung ikut bajet kita. Tak semestinya setiap kali menabung, kena wajib menabung 1 gram ke atas. Okay?